ден, добро утро, почитувани присутни. Со Алда разговаравме денешната сесија да ја водам на македонски јазик, вчера ја водев на хрватски. Се надевам дека сите разбирате во просторијата, доколку има некаков проблем ќе направиме нешто во врска со преводот на крајот од сесијата. Ви благодарам што и денес одвоивте дел од вашето драгоценно време за да присуствувате на нашата тркалецна маса под име Македонија, идентитет, суверенитет, слобода. Ви сакал во оваа прилика на оние кои што се македонци, што се пријатели на Македонија, да им го честитам празникот 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, кога тоа не е почетокот, тоа е само една етапа во создавањето на македонскиот идентитет и етногенезата на македонскиот народ. Во текот на денешната втора сесија ќе имаме честа да ги чуеме излагањата на Джакомо Скоти, доктор Елка Јачева Улчар, Теон Джинго и Алдо Клима. Како и вчера, така и денес секој од излагачите ќе има на располагање 20 на минути, а откако ќе завршат со својата презентација, ќе имате можноста да им ги поставите сите прашања кои би сакале на нашите излагачи од денес, но и на оние кои што учествуваа вчера, а не стигнахме заради време. Започнуваме со господин Джакомо Скоти, писател, новинар и преведувач, роден е во Савијано, Италија, но подоцна емигрирал на Истра. Симултано се занимавал со новинарство, поезија и литература. Тој има објавено преку 100 дела на италијански и хрватски јазик. Неговата библиографија е испреплетена со приказни, новели, детски раскази, етнографски, историски есеи и збирки на песни. Италијанската јавност беше запознаена со делата на Блаже Коневски, Анте Поповски, Матеја Матевски и други македонски автори, токму благодарение на Джакомо Скоти. Добитник е на бројни награди во Хрватска, Италија и други држави. Во 2006 година е прогласен за почесен граѓанин на Монфалконе, а во 2010 година му беше доделена повелбата за соживот од страна на Македонскиот културен форум. Насловот на излагањето на Джакомо Скоти е "Зошто ја сакам Македонија". Господин Скоти, Ću vam pročitati jedno, ali na talijanskom jeziku, nemam prevod niti na hrvatski, kamoli na makedonski, koji sam napisao krajem avgusta 2001. godine, kad sam se posljednji put bio u Makedoniji, na stručkim večerima poezije. I to je bila malo tužna godina, jer 2-3 puta dok su trajali te sluške večeri poezije, su Albanci, ustanici Albanci i u Struzi i u samom Skopju su ubili neke ljude, su bile strašne stvari. To je bio početak ono što se dogodilo poslije i naročito na Tetovskom okrugu, a posebno na Kosovu. Tako da je bila tužna godina. Ali za mene ono najljepše iste godine sam napisao poeziju Sul ponte della poesia a Struga, na mostu poezije, tamo gdje crni drim izlazi iz jezera pa ide. La sottile voce dell'acqua, la festa di quest'aria che respira la notte, il silenzio delle stelle nei misteri celesti, la mia turbata armonia di uomo lontano. Come tradurre, gridando, questa ansiosa corsa del fiume Cernidrim, appena nato dall'arco e già impaziente del mare, e la cupa poesia di questa distesa d'acqua dolce, così nera. Ja ću vam govoriti kako mi je moji dragi prijatelji Aldo, koji sam 74. godine prvi puta vidio, bio je zajedno sa Slovencem Miroslavom Košutom. Eto, umije da govorim o mojoj ljubavi prema Makedoniji. Vi morate me oprostiti što, ne samo što nisam napisao na makedonski, premda prevodim sa makedonskog jezika, ali pišem, nego sa godinama imam 91 godina koje, evo, za nekoliko dana završim, idem na 92,
sam počeo čak i padež hrvatskog jezika izmiješati. Pa sam se napisao: sretan sam, dragi prijatelji Makedonci, što sam ponovo među vama, ali moram, eto, izvinite za greške koje ću napraviti. Kao moji dragi i stari prijatelj Aldo predlagao je da govorimo o temi u kojoj sam napisao opširno poglavlje u mojoj najnovoj knjizi koja je izašla prošle godine, Viaggi e personaggi nel paese che non c'è più. A to znači putovanja i ljude koje sam upoznao u zemlji koje ne postoji više. To znači bivša Jugoslavija. Izašla je u Berlinu na talijanskom jeziku, a izašla u Berlinu, znači u Njemačkoj prošle godine ova knjiga. A izdavač je u Mauriciju, na otocima Mauricijusa. Sad mislite, i tamo je knjiga pomalo internacionalna. U toj istoj knjizi uvrstio sam nekoliko putopisa kroz Makedoniju, od Skopja do Prilepa, Pirota, Galičnika, Lazaropola i na obalama Vardara. Uskoro, krajem ove godine, i na druga izdavačka kuća u Italiji, Lecce, izdaje jedna moja knjiga Putovanja po bivšoj Jugoslaviji, gdje opet imam 2-3 poglavlja o Makedoniji. Kao što vidite, dobar dio moga života vezan je za Makedoniju. I to ne samo zbog moje ljubavi za makedonsku kulturu i literaturu, već za narode te divne zemlje. Prema tome, nije mi lako govoriti danas o tome, jer bih trebao govoriti o događajima koji zauzimaju 60 godina moga života. Naime, moja ljubav za makedonski narod i kulturu potječe od 1960. godine, kada sam počeo prvo imaginarno putovanje kroz makedonsku poeziju, pa sam iduće 1961. godine objavio italijanski prijevod lirskog stvaralaštva 10 makedonskih pjesnika, objavio u šestomjesečniku za kulturu Galerija iz Rima. Odabrani pjesnici bili su tada najznačajniji stvaraoci od Mateja Matevskog do Radovana Pavlovskog. Nekoliko mjeseca kasnije, u januaru 1962. pojavila se moja nova mini antologija makedonske lirike, i to u književnom rimskom tjedniku La Fiera Letteraria, koja je objavila i poduži informativni napis o makedonskoj kulturi i literaturi. Od tada sam makedonsku kulturu i literaturu predstavio ne samo u časopisima moje zemlje, već i u knjigama. Navesti ću najvažnija djela. 65. antologija La Poesia Macedone u Sijeni izašla sa predgovorom od 40 stranica o povijesti Makedonije. 66. u antologiji, u dvojezičnoj antologiji Nova poezija Jugoslava, nova jugoslavenska poezija. Ovaj treći dio te antologije je posvećen Makedoniji sa 14 autora od Aleksandra, u izboru Aleksandra Spasova i u mome prevodu. Da ne citiram sve pjesnice. 67. antologija makedonske pripovedovačke književnosti, naratori Macedoni, makedonski pripovedovači, u Sijeni također, izbor i predgovor Milana Đurčinova i moj pogovor, povijesni pregled i 16 tekstova od 12 autora.
71. godine antologija makedonskih narodnih pjesama, kanti popolari Macedoni, dal Medioevo ad oggi, makedonske narodne pjesme od srednjeg vijeka do danas, a to je objavio Longanesi u Milanu, jedan od najvećih tada izdavača. Sadrži 75 pjesama podijeljene u 7 poglavlja. I onda od 71. ima do 2006. godine. To je jedna moja kad su me stavili tu, nisam smio pisati, pa sam čak oko 20 godina živio izvan Jugoslavije. La Macedonia racconta favole e magia, izdavač Jacques Anjuri, Pula, Aldo. Lima, da mislite vi. E tu su narodne provjetke, bajke, putopisa, počevši od Konstantina Miladinova, Stevana Berkovića, Kuzma Šapkarev, Marko Čepenkov i drugi, pa do folklora, o folkloru, plesovi, običaj, narodni, uglavnom Makedonija u svim svojim bojama. I 210. godine izašla još jedna moja knjiga, Spara il fucile sulla montagna, antologija, da, antologija makedonskih narodnih, mitoloških, epskih, povijesnih i partizanskih pjesama. Autor pogovora Vasil Tosinovski, koji je radio u Rijeci kao na čelu makedonske sve do prije 2 godine. I posljednja knjiga Favole e leggende dei Balcani, Macedonia, makedonske bajke i legende u svijetu Balkana, izdavač Salento Books, koji će iduće godine opet jedna moja knjiga izdati, zapravo krajem ovoga. Eto, moram odmah reći da odjek tih knjiga, posebna antologija, bio je u Italiji zaista velik, člancima i recenzijama koji su se pojavile u novini i časopisa, ne mojom zaslugom, nego zaslugom samog sadržaja same Makedonije. Moglo bi se sastaviti jednu debelu knjigu samo sa tim člancima. Netko, čitajući datume izlaska iz štampe tih knjiga, mogao bi se zapitati zašto sam zašutio više od 30 godina. Između 1972. do 2005. godina nisu izašli više moje antologije i tako dalje. Ja nisam šutio, već i dalje i neprekidno pisao sam o makedonskim piscima i pjesnicima, zapravo o najistaknutijim stvaraocima, objavljujući u Italiji izbore iz njihovog stvaralaštva. Navešću samo naslove tih izbora. 67. Blaže Koneski, La ricamatrice Vesilja. Jedan izbor iz celokupnog toga velikana makedonske kulture. I dobro što sveučilište nosi danas njegovo ime. Elisa, fakultet, da. 68. Božim Pavlovski, Lombardi Radovan, Radovanova sjenka, 7 pripovjedaka u Padovi izašla. 69. Mateja Matevski, Nebije Tramonti, Magre izdala Sunaca u Sjeni. 71. Boris Višinski, roman Arcobaleno, Duga u Rimu. 72. Ante Popovski, Terra di Macedonia, makedonska zemlja. 74. Kosta Rasin, Albe Candide, Beli Mugri, 12 pjesama.
tu su zaista najbolje razine. 75. Slavko Enevski, il soldato 2 metri sottoterra, vojnik 2 metra pod zemljom. 85. Boris Višinski, ponovo drugi roman, La Valanga, u Palermu izašao ta roman. 86. Todor Micov, to je jedan, tada je bio nepoznat, sam izdao Come la morte lenta, kao lagana smrt. 92. Petre Bakevski, L'orologio invisibile, tada je bio za vrijeme rata. On, preko naših prijatelja poslao mi rukopis, ja sam napravio izbor i tako je izašao i to. Znači, pojedini i antologije. Usput treba navesti posebno izdanje talijanskog časopisa La Batana iz Rijeke, koji se pojavio 81. godine pod naslovom Na Makedonija. U stvari, to je časopis, ali poslije knjiga u stvari. 190 stranica posvećen jedino Makedoniji i naravno sve što je unutra sam ja preveo, ali ima i mojih članaka, kao recimo da ne čitam sve pjesnike i prozaiste koji su unutra u mome prevodu, nego moj esej u toj zbirci je Konstantin Miladinov, alle origini della poesia macedone contemporanea. To je u stvari prvi i u kojem sam govorio o Miladinovu, unutra sam je to je prijevod, prvi talijanski moj prevod Miladinove nostalgične Taga Saju, Nostalgija per il Sud. To smo čitali mesečinu u Rovinju, ne znam kada i... Da. Pa eto, time sam prezentirao zaključnu bilancu moga rada oko valoriziranja i afirmacije makedonske kulture, literature i povijesti u Italiji. Citirat ću konstataciju iz eseja Božidara Nasteva 81. godine pod naslovom La poesia macedone in italiano, ne napisana makedonska poezija, kaže, citiram, možemo reći da je Italija prva zemlja u svijetu koja je otkrila makedonsku poeziju i makedonske pjesnike, zahvaljujući u prvom redu brojnim prijevodima Giacomo Scotti. U vezi s time, on je citirao i biobibliografski redoslijed svih prijevoda koje je napisao Naum Itanovski kad je vodio katedru makedonskog jezika u Napolju. Ima i eseje, moje eseje na talijanski o Makedoniji su objavili također časopisi Ausonija, Cinzia, La Galleria, Relazioni Macedoni. Bilo je jedan časopis koji je samo u Makedoniji izašao u Italiji nekoliko godina, onda kad smrtu urednika je prestala taj i onda Relazioni Macedoni se zvao i La Batana. Posljednja godina kad sam bio sada se 4. godina kad sam bio to je posljednja godina, 11 godina uzastopno sam bio na stručnim večerima poezije, onda se prekidalo. Ta iste godine ja sam vodio delegaciju makedonske vlade, Makedonske pravoslavne crkve i Makedonskog društva književnika u Rimu i smo otkrili makedonski dani kulture u Italiji. Bili smo u Rimu, čak nas je gradonačelnik Rima primio,
Pa onda smo išli u Napolju gdje je nauk Kitanovski. Tako da 7 dana smo dan. Poslije toga ja sam izbačen iz, kako sam rekao, su me stavili toga. I jako sam i dalje pisao, ali nisam smio se javiti više. I nestali i su i Dani kulture Makedonije. Nije bilo više i tako. Kad već govorimo o prošlim vremenima, sjećam se svoga prvog dolaska na tlu Makedonije, točnije u njenom glavnom gradu. Dogodilo se krajem jula 1963. godine. Čim je došla vijest tragičnog zemljotresa, koji je te godine uništio šire dijelove Skopje, došao sam na mjesto katastrofe zajedno sa riječkom omladinskom brigadom, premda sam imao 35 godina, nisam bio više omladinac, ali čim su idemo besplatno sa 3 autobusa, idemo u Skopje, pa makar da radimo kao kopamo tamo. I došao sam u Makedoniji, stigli smo na cilju sa 3 autobusa u kojima smo ukrcali namirnice za mjesec dana. Boreći se sa svojim mladim sugrađanima za islječenje skopskih rana, radili smo na ruševinama jednog hotela, nedaleko željezničke stanice, ne znam kako se prije zvao. Zavolio sam još više Makedonije i Makedonce. Među žrtvama zemljotresa bila je jedna mlada pjesnikinja Danica Ručigaj. Ispred njeno te iste godine počeo sam raditi oko prve talijanske antologije makedonske poezije. I na kraju te antologije uvrstio sam i Danicu.